ana ke eng ba re jolane ngakujolile yazwa ke a o tholile o etsang le ngwana yeso ntate na o shapelana last time aba o lematse mang accuse tsa ntho excited o na o accuse tsa eng o bone eng a ke tsebe no boneng maybe yena ka nna o explain le go boneng ufuna ngoku-accuse futhi nama ausi wa hao ngwana heno ke di bala so speaking ha o di bala ne tlo go jetse something ha ke bua so ka ditaba tsa di-condom ha ke la nizothini bangamithisana nizothini akwabalani Letsa. yadlalisana o batla o bua le ile etsa sex na ungashayi utshepiso ngoba kumntana womfana or isithathe ngathi utumi right into ayenzayo or naye simblame ngoba umntana entombazana into engizokucela yona ngokutshela ke re batho babaholo mothomolo bana babanyani setsana bale banyani dikelelo tsa fehla wahliphisa awuswa ha ngwana heno ke di bala hi it was not easy to let it go kabane like nurse re catchile then o ne se le catching so wena o robela la butomoholo umnate umnate Yeah, but I think bomnate bo ratana like umnate cause la ratana I think o mo ratana bo tshwantse bo stop le bana ba motho ukupreventa nje usoya preventa sisi ya nazwa au prevent wa o sa prevent a ke go etsa ntho tsa batho ba o etsa sex wa o sa prevent thinking sebedisa condom o sebedisa condom le sebedisa condom ba ka nna qeta o senya basho kanjalo phone ya o qeta o senya ka hore nna ke le blue ya go o dlala ka kelello haka weza